أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hayırlı günler, Allah subhanahu teala hayırlı kılmışlar nasip eylesin. Şu İbadet İslamiye degan kitaptan bizning o'zimizga belgili bo'lirga tegishli, bilirga tegishli ma'lumotni o'rganishni davom etamiz. Ya'ni bu endi tayammumlar to'g'risida so'rashgan edik ham najislar to'g'risida. Najis nindi bo'ladi, najis nindi ravishda nechik poklarga shuni masalalarda. Namoz o'qirga jiyingan kishining bilibizcha tani, kiyimi ham namozligi da ya'ni o'rni da pok bo'lirga tegish. Necizlik kelish namoz o'qib durust tugildi. Necis yani birer yerde necis bolsa teninde yoki kiyiminde yoki namozlig'ida namoz o'qiy turgan yerinde o vaqtda chunki Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam al-Islam nizafatun yani İslam dini ol şistalık, paklık dinidir. Allah Teala karşına başlayız. Allah Teala karşına basqanda şista pak bulurga tegishli. Eng birinchi tashqi qiyofat. Ondan so'ng albatta işimiz de şulay bütün necizlerden jiyin kerakmagan boş sözlerden, sögünülerden, kabahat fikirlerden, bütün narseden şista bulurga tegish. Estağfirullah bilen şista tartabız. Ve atubu ileyhi bilen şista tartabız. Şulay endi tashqi bu begrek de necis meselesi tashqi necisler to'g'risida bora. İki türlü bulganlığı belgili. Jingil hem ağır necis, galiza hem hafife degan tushunchalar var. Ol da endi masalan qarg'a, qarshig'a kebek itlari haram bo'lgan qushlarning tezakları, ot, sıyır hem sarık kebek itlari halal bo'lgan hayvonning bavillari, ya'ni sidikleri jingil najis bo'lib sanaladi. Yani ular jingil. Ne için jingil hem ağır bo'lganini bizning shulay iki kategoriyaga bo'lganini ondan so'ng kelajakda anlatıla. Bulardan qola barliq najislar da ağır najis bo'lib turadi. Mesela kişinin tezagi hem bavili, at, sıyır, sarık gibi itleri halal bo'lgan hayvanlarning tezakleri, şulay et, büri, kısman itleri haram bo'lgan hayvanlarning tezakleri, bavilleri, silageyleri, terileri, qoz, tavuk gibi itleri halal bo'lgan qushlarning tezakleri, ülekse hem do'ngiz qonlari, hayvanning bo'g'ozidan jarohatidan oqqan qon, erin, sarı su, ağrı, ko'z yoshi, mesela esirtkish ishimlik hem ağızdan chiqqan qusuq, adam balası qusqandan so'ng qusuq da bular barisi da ağır najisga kiradi. Ko'garshin, shapshaq kabi qushlarning tezaklari, baliq ham bujak qoni, shulay aru itning yuvishi, ya'ni shista itning yuvishi bo'ladi. Barliq suv hayvonlarining qoni ham moyi, jilag'anda chiqqan ko'z yoshi, og'iz to'lmaslik oz ko'lamda chiqqan qusuq, şulay endi tükürük hem pakırık, onlar necis bulup sanalmay, pak narsalar bulup sanaladi. Do'ngizdan başka hayvanlarning junlari, kepken, sıyık hem singirleri necizga kirmay. Do'ngizning bütün jeri necis. Eti de haram bizga, onun qoni da bütünüsü necis, lakin endi terisi de onun nishikkina ilesang de, nishikkina ilab onu ishkartsang de ul ilenmay. Şista olmayı. Onu namazda getirip kullanalmayız. Onu mesela onun do'ngiz etinden, do'ngiz terisinden yasalgan bir şiitik gibi yoki narsa ayak kiyimi bilen namaz o'qiyolmaymiz. Salıp qo'yib o'qiymiz. Agar bilamiz ekan do'ngiz terisinden yasalgan üstümüzde kurtka mı yoki ayak kiyimi mi yoki nedir bir ko'n namazlık mı? Şunu bilamiz ekan biz onun bilen endi üstümüzde bo'lgan şu bir kiyimni salabız agar da ol ne bolsa do'ngiz terisinden yasalgan bir ko'ndan yasalgan bolsa, ayak kiyimi bolsa da, şiitek kebek narsa bolsa da, onların bütünüsün salib o'qirga majbur bo'lamiz. Kiyib yuriga birini ishlamaymisin deganda bir yerda namoz turunda so'z bor. Namozda onun işi narsa bilan yaramaz. Şuna göre qolgan hayvonlarniki bütünüsü de ilengech, ilenu deganni anglaymiz. Ishkartu, terini ishkartu, şol ilengech ol najisga kirmey. Şariatça boğazlangan hayvanlarning itleri aşırı halal bulmasa da necis tugil.
Yani terileri işkertilmese de pak bulup sanala. Mesela şeriatça boğazlanan hayvanların itleri aşarıga halal bulmasa da necis tügül. Bu işrakta mesela eğer de bir ne dediler bir türlü bizge aşarıga yaramay turgan birsin boğazlasak mesela ol iti necisке kirmi deganini bilgirdi. Necis tiyse de mesela çünkü kaybırının üleksenin necisке ilene mesela çolukduğunuz gibi bir de yok. Terileri işkertilmese de indi pak bulup sanala. Terilerin algandan sonra. Şeriatça boğazlanmagan hayvanlarının itleri de, işkertilmegen terileri de bütünüsü de necis bula. Eğer de Bismillahi Allahu Ekber deyip soyul hatta halal, iti halal, aşırı halal bulgan hayvanların da Bismillahi Allahu Ekber deyip soyulmagan iken bir de necis deyip bizge aşırı haram ol. Hatta terileri de necis bulup sanaladı. Eğer terileri işkertilse pak bula. Mesela şuluqdagi et terisi kebek mesela, böre terisi kebek yoki ayo terislari kebek mesela shunday hayvonlarning agar ishkartilsa ular itlar asharga yaramay, lekin terilaring ishkartilsa pok bo'ladi. Do'ng'izning endi aytamiz bo'yicha butun gavdasi najis sanaladi, har bir vaqtda da neshikkina pish tortsang da poklanmaydi. Bir najis narsa, bir najis ayber yonib külge evrilse, yoki şerip tufrakka eylense, yoki tuzlanıp tuz revişine evrilse, o vakitte pak bula. Mesela bir nerseni alıp yandırdılar, onun külü haram mı yok mu degende yok, o pak bulayındı. Eğer işirdi ise mesela yerge düşüp, şu tufrak pak bulamı şu bir necis işirgen edi biri de, lakin tufrakka eylengen hazır, o pak bulamı yok mu degende elbette indi o pak bula. Çünkü o bir sıfattan ikinci sıfatla köştü. Bu meselede hem şulayık tuzlansa da mesela şulayık bir sıfattan ikinci sıfatka bir eybir kuşse mesela isertkeş gibi isertkeş işimlik ol tuz koşulup tuz bilen katışıp sirkege evrilse oksuska evrilse o vakitte yoki necis maydan sabun yasalsa elige sirke de sabun da pak bulup sanala. Çünkü tegi necis maydan tegi hayvanların ilerinden yasıyorlar sabunlarını, kır sabunları. O pak mı yok mu diye bir zor bahsler vardı bir zaman. Elbette o vakitte yok mu indi? Asır başında o aytıp koyulgan yani birden üz başından çıkarıp etmegen Ahmet Hadi Maksudi o bütün fetvalarını, bütün kitaplarını tegi fikh kitaplarından anlatıyor. Bütün bulgan fetvalarını da jiyip bizge jaylığına bulsun için hem bütün mağlumat da sıyıp bitsin için şu şikibat-ı İslamiyet'e anlatkan. Yani bir sıfattan ikinci sıfatta koştu ise mesela Allah bizde yüzüm suyunu alsak yüzüm suyu mesela içerge vinagratni sok diye biz indi orşalatıp yüzüm suyu içimlik. Eşise şarapka eylene haram. Şul tağın eşi sirkege eylene, oksuska eylene. O vakitte halal. Yani halal idi haram buldu, haram idi halal buldu. Şunun gibi biri de bu meselenin de indi biz bilirge tiyiş biz. Nindidir? Artıklık bilen şugullenmegiz diye. Üzerinizi arttırıp jiberu bilen şugullenmegiz. Şulay indi tende, kiyimde, yeki namazlıkta zorluğu bir karıştan. Onun için de bütün 178 santimetre deyip artık bulmagan jingil necis ya ise bir miskal 4,126 gram şamasından artık bulmagan ağır necis bulsa şunun bilen namaz oku dürüst bula. Yani yolda bulsa indi kiyiminin jingil necis bulsa o 4'ten bir ülüşü deyip atalı. 3'ten bir ülüşü. Şulay yok kile. Yani şulay yok indi eğer de ağır necis bulsa o bir dirhem kadarık. 6 arpa deyip sanıla indi. 6 arpanı koygaç nizorluk bula. Şunun bir dirhem bula. Şunun bilen yani biz indi alar bilen okuyalabız. Artıp gitse elbette okuyalmayız. Eğer Allah'ın görsetkişinden artıp gitse namaz oku dürüst bulmayı. Zor palasının mesela uyda bir palas var. Şol palasının bir başı necislengen bolsa mesela meşi özünün hacetini ötep gitken meşinin necisi. İkinci başında okurga bula.
Ул вакытта да мәсәлән, карыйбыз әгәр дә ул палас шул кадәр зурлыкта ки, ягъни бер башын күтәрәбез дә, икенче башы булай күтәрелеп кенә, икенче башы җирдән аерылмаган рәвештәге палас турында сүз бара. Әгәр без күтәрәбез икән, намазлык кебек кичкенә генә бер паласлар була икән, ул күтәрелә икән, аның инде анда укып булмый әлбәттә. Бу зур паласлар турында. Шулай ук нәҗис сыйыклык түгелгән, ягъни нәҗис бәүл, туфрак кипсә, мәсәлән, бер сыер яки шушындый берәр төрле хайван шушындый бер нигә нәҗис кылды, бәүле. Шушы кипсә кояшта, ул аның өстендә намазлык җәймичәдә намаз укырга була дип белгертә. Чөнки ул кипте, кояшта кипте ди. Шулай ук инде нәҗисләнгән киемне пычрактан паклау өчен нәҗисне кырып бетергәннән соң 3 тапкыр юып, тамчысы таммаслык булганча кадәр 3 тапкыр сыгарга кирәк була. Ягъни әгәр дә бер авыр нәҗис эләксә, бер хайванның яки берәр нәрсәнең тизәге эләкте, ул вакытта инде башта кырып төшерәбез аны. Кырып алабыз. Аннан соң 3 тапкыр җуып, тамчысы, соңгы тамчысы тамганча кадәр сыгабыз, ягъни яхшы иттереп. Тон, палас һәм юрган кебек сыгарга мөмкинлек булмаган нәрсәләрне 3 мәртәбә җуып, тамчысы тамып биткәнчә кадәр 3 мәртәбә элеп торабыз. Пычрак калмаса, аз гына исә яки табы калса да кием нәҗисле булып саналмас. Мәсәлән, кайберләре була, шундый теге. Табы кала. Ләкин инде исе дә калмый, үзе нәҗисе дә үзенең калмый, ләкин табы калган була. Ул инде нәҗис булып саналмый. Су белән юылса бигрәк тә пак була. Су белән юыну өстен куя. Күннән тегелгән әйбердәге кипкән каты нәҗис уып төшерү белән паклана. Ягъни ул ышкып төшерү, аны әйтәм инде уып төшерәсең дә шуның белән пак була, аны җуып торуның кирәге юк ди. Ягъни әмма сыйык һәм җуыш булса, ул көндә. Сыйык нәҗискә, бәүелгә, хайванның бәүеленә, адамның бәүеленә, яки инде җуышланган теге тизәк булса, әле кипмәгән булса, ул вакытта аны әлбәттә җуырга кирәк була. Шулай ук бер нәрсәнең кай җиренә нәҗис дигәнлеге онтылса, якынча шул җирне юылса, пак булып санала. Бераз тәһарәт алганда, бәдрәфкә кергән вакытта, мәсәлән, ничектер кешенең тамуы мөмкин, шушы үзенең әдәрәте. Шушы вакытта кай җиргә тамды икән дип күренмәсә, ул шул тирә, шул тамган тирәне фикер белән уйлап, гоман белән шушы тирәне җуырга була, җуырга тиеш була. Шуны җуганнан соң инде өстеннән төшә. Шулай ук инде тагын бал, май, сөт кебек нәрсәләргә бераз сыйык нәҗис катышса, 3 мәртәбә ару су кушып, суы беткәнчә 3 мәртәбә кайнату белән пак була. Ягъни сөткә шундый ни төшсә, 3 тапкыр ару су дигән сүз, ягъни чиста суны кушып 3 тапкыр кайнатырга туры килә, шуннан соң пак була. Бүгенге көндә күзлектән карамыйк, бүгенге көндә шыгараларда түгәләр. Алла сакласын, ачлык вакытлары килүе мөмкин. Ачлык вакытлары килгәч, һәрбер ризыкның һәрбер тамчысы кадерле. Шул мәсьәләдән күздә тотып әйтелә. Беренчесе, икенчесе ризыкны исраф кылырга ярамый. Әз генә берәр нәрсә төште дә исә, тизрәк дип җирәнеп, бүгенге көндә ризыкны ташлый торган гадәт бар. Ул исраф, аның өчен җавап бирәсе бар. Сумма әнә әйтә бит. Соңыннан Тәкәссүр сүрәсендә ла тусалунна йаума идин анин наим. Сез бөтен биргән нигъмәтләр, ризыклар өчен соралачаксыз Алла Субханаһу тәала каршында ди. Шулай ук инде паклану дигән төшенчә бар. Ягъни ул да булса бәдрәфкә керү мәсьәләсе. Бәдрәфкә кергәндә әлбәттә без сул аяк белән керәбез. Белсәк дуасын укыйбыз. Аллаһумма инни аъуду бика минал хубуси вал хабаис. Бөтен пычраклыктан, бөтен кабахәтлектән сиңа сыйынам дип керәбез. Шулай ук инде җуган вакыттан истинҗа алганда яки истибра алганда истибра сөртү дип атала, истинҗа су белән куллану дип атала. Истинҗада да, истибрада да сул кул белән эшләү. Киңәш ителә. Шулай ук инде чыкканда да анда сөйләшеп утырылмый, сөйләшергә ярамас, кеше белән кирәкмәгән нәрсәләр белән шөгыльләнергә ярамас, ягъни аның ише хи-хи-ха-ха килеп, икенче бер кеше белән сөйләшеп ярамас. Андый нәрсәләр булырга тиеш түгел, шуңа күрә авырулар да шунардан килә. Узак утырудан, кирәкмәгән сүз сөйләнүдән, чөнки ул бәдрәфләр, ул пычрак җирләр, шайтан җирләр. Шуңа күрә анда кирдең, хаҗәтеңне үтәдең, тизрәк чыктың.
Sular meselesine kelgende pak sularga kire. Yani şişme, jılga, köl, dengiz, kuyu suları, şulay kar suyu, karda yağmur hem buz suları. Kar suları mine yaz günü taşı bulup ağa. Balçık bilen katnaşkan bulsa da ol şista pak bulup sanıla. Karını eritsek de şulay yok. Alarga şista nerse koşulgan bulsa da taharet alırga yarı. Mesela balçık ezrek koşulgan bulsa da yarı. Şulay yok indi kuyu meseleleri var. Kuyu meselelerine kelgende kuyuga bir nedir necis düştüyse anı şistartıra kerek bula. Anın özünün eğer de jingil kichkine hayvanlar düşse 20 şilek alına, orta hayvanlar düşse tavuklar kebek 40 şilek alına. Indi zor sarık kebek, kişik kebek batı bilgen bulsa kuyu tolasınca şistartıla. Elbette her kuyu degen düşünce bitip bara, lakin Allah saklasın baribir kelip çıgığı mümkün. Gavret meselesine kelgende de şulay yok. Bu ülüşün bitiremiz. Gavret meselesine kelgende de gavret iratının kendikinin üstünden başlana. Kendikinin özünden tügül. Kendikten biraz üstünden alıp tezden biraz tübenirek. Mana bu gavret. Eğer de bu kaplangan bulsa, bunun bilen namaz okup bula. Lakin sünnet boyunca gavret var. İratlarının başı kaplangan, jingleri uzun namazda. Bütünüsü de erken şuşunda bir kiyim bilen. Okullarga tiyişli. Bu namaz gavret. Lakin tegile yokup bula mı? İde bula. Lakin meşitinin şunday edepleri var. Başka kaplangan, bütün jerin kaplangan bulurga tiyiş. Hatta kızның biti, yüzü, iki bilezikke kadar kolu, hem indi iki tobukka kadar ayağı aşık bulsa da yarı. O vakitte kalgan jeri bütünüsü gavret bulup sanala. Gavretinin bir ülüşü açıldı ise mesela o vakitte namaz bozula, namaz okuyan vakitte. Mesela bir ülüşü diye aytaygendi. Hem indi gızırlı meselelerde var. Ol indi gızırlı hatın kızlar torunda söylenile. Hem şunun bilen taharet bölüge tamamlana. Ol da bolsa gızırlı hatınlar indi hayiz hem nifas, istihaza meseleleri var hatın kızlarda. Ol meselelerini biz bilirge tiyiş biz hayiz indi ay sayın kila turgan nifas bala tuğandan soň istihaza gadi bir mınday nişik diye aytaygendi jarahattan akkan kan kibik ansindi gızırlı bula yani eğer de devamlı kelip tursa ol anın bilen taharetlenip ana gızır turunda söyleştik namazın okuyala. Mana şunun bilen taharet i'tiqad ülüşü, taharet ülüşü bizning tamam boldy ibadet İslamiyenin. Görgenibizçe Ahmet Kadim Maksudini qabatlab aytam. Bütün muhteber bulgan kitaplardan jigan ol, onun üstüne bütün fetvalardan algan, hem bütün kişilerge de jaylığına kullanır üçün bizning bu mümkünde bir nindi sorav tumaslık derecedeki şuşunday bir muhtasar bulgan, kıska gına bulgan g'ilim hal kitabını yazgan, hem ibadet-i İslamiye deyip atap koyganda bizge Allah subhanahu teala'dan bir bölek bulgan. Hanefi mezhebi boyunca büyük hayırlı bir kitap. Allah subhanahu teala şol zatqa Ahmet Kadi kardeşimizge onun cennette kılsın ya Rabbim. Allahümme Rabbena hemme bizge de şu sina kılatırgan ibadetlerimizni ihlastan kılırga nasip et. Riyadan sakla. Rabbena etina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina adabnar. Allah.